Are lah. Melayu cepat. Apa? Muslim. Oh, totoya me penilang. Nah, me penilang to itu. Me pan memang boleh sehari. Ngawan ya kami sana sama benda dekat. Saya dekat nama. Itu nampak me kan keceka. Me dah wantit mobile menali. Wantit menin me. Tato me penikai lang. Kena hajar me tit. Ne. Kita hajar. Hajar. Terus apa me? Pas no me dan belat me. Ni ngapa tong mobile ni yo me? Kau pun cek rum yo me tong mobile. Kita dapat sejarah yo. Oh, dan sebentar. Dan sekecil me mo. ada. Kenapa salah sekali? Kali selang tu kita. Batang we. Tom ya, ini siapa yang tahu beli isme? Masih pecah di tengah TV. Mobile peti. Mana long me ada ni. Tom ni. Oh ame, lek kit sekarang mau kata bang ba. Pen kayak blog mana kayak jam Instagram gitu. Kata Tom ya, kayak kata. Tip nih, yang ada lek kata tu semlai cik. Bang yo sama. Pak ya yang tu dos ni. Tak Instagram Instagram tu. Tapi ni lama ngaruh kaya sama me. Tak mau. Penyak. Ngar penang banget medang sudit bawa menin. Tip tolong gumno. Toto me sawan-sawan me sepet. Oh begitu me. Tolong tu. Sebenarnya ngali, betul. Di belakang nama yo eh. Nang no. Ngar menang tu me. Itu me tak ada pe. Sebelah situ me ben yo be. Ketua bapak beri sama itu. Ani, PT kita lagi kau. Isi bangunnya ni mo. Toto me ada mo tu. Buat tres me kata. Kan ke sini. Oh, ke aktris me. Aktris kasih. Ni kita ke film. Kita ke film. Kita ke film ini. Hai me kata mo. Oh nggak ikut ketua me, ketua juga. Setelah me tu. Tak me ngan sepak kain perlong mo. Dari kedua perlong pikai. Lek menjok tu. Cik. Dari me rungan island mo. Sepenah kenali. Sebelah situ kenali. Nak tajam ngali buat penduk. Pelai me teman me hati. Baik mo mana ke jat pan. Hoi me ngasat. Yuk sase. Ngambil situ teh. Oh tu biang me. Nanti du mentah nak siang marwai. Ngaruh kaju ni. Oh, tu dia me kedua perang marwai mo. Sepenah kenali tu perang jong me. Ada kan tip dia kena me kan. Tahu me. Oh, yang asal kena ketoli. Kena. Oh, ketua me. Beri me ketua. Dah. Apa saja beri kum atres. Ayo menang suban Allah. Atres kareng tu lah. Reng me kena tu kejong ngari tu me pek. Jumpa beri ni. Beri kam beri jongnya me. Beri jong me. Tutup me. Tapi kenal me sebelah situ mo. Nanti yo kena tu me. Plastom, tristom. Kenal yang kali watong mo. Mobile dengan pentiri jong me. Mo. A few moments later. Medang lek yo le. Pekan gitu pelak ni tu Instagram. Instagram. Dia ada Instagram betul. Instagram tu me. Instagram me gitu. Nunggu Instagram. Oh, Instagram. Betul Malaysia eh. Kemudian sini cai. Keduk kembali ni ni. Tapi kau nak ali mentah. Bukan. Sa follow lang may yang amo. Dan alabon ha may follow mentah. Lagi hajar mo follow yang ada nih. Balalingan follow ya me. Ya ayo ni. Eme. Dah me follow yang ngan sekilai me ya me. Entah apa. Baik me. Sa follow nang me ni. Ala kerki. Ah me follow. Balali me. Follow kamu dia me. Follow. Oh. Follow me. Follow kata rating paling terus eh. Macam ni skor ni ngah. Body tu me. Follow. Body Di tu me perlu mana? Berpelak tu ka. Sejajan ni ngah. Man yo tu ka cik. Semua. Oh, dia itu sih. Tercal me nyelibut. Chal. Demo.
Balai sisi kena. Wah, ngwan lalu sini. Ngwan pur yang ah. Teh, menepat me orang buat dia met me. Wajin mo. Mene wong polo. Metapat kabit mo. Tak sendat kabit. Ulah wai. Meru melai abit ne. Kena abit pan yang ah. Menepat me orang follow. Nomor situ bareng. Habit. Kena minta follow. Oh follow po Instagram tu ne. Wah. Follow tu po Instagram me. Ba follow ya kiji tu. Meru isa follow lang yang ah. Wah ni. Ni kena abit yang ah. Kabit. Oh me, tips no me. Tang Instagram orang pablah me mene. Oh me. Orang follow po Instagram. Hoy sa follow po Instagram me. Belum nopan me Instagram. Satu mengan sa peningkay pa namar. Ulah bit me. Sekarang nulik yang mana mo? Ne. Oh ne. Oh ini ro ngan peningkay mo. Ikaw pa. Ikaw pa. Terus na. Dusung ni upi. Dito na mo bi. Kena bit na. Kaya kami, lamit ka ba din? Hoy lamit. Dito na. Hoy peningkay ngan peningkay yo. Dito na, lamit na. Kaya. Tata me yan mo. Ngam bujuk ya me. Hoy me, naibot na real life me.